Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị mày á. Sao? Bạn trẻ maya mẹ mẹ mày. Maya lấy cho con ngel sa. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Greta Solution Training Academy kabla itho da ka sarkar Meghalaya bad da kabla baypisa lingba ka Meghalaya State Skills Development Society hak khanyo tu uya yong arajar apun rio krasa mi sernot shiki samna shinrang kinthei bad kibla rangba kibla Pyndep ki Jingshah Pyndep haki benta kibla pher kumba craft bakery technician street food vendors beauty wellness bad hak spa therapy Kladan kumba shi spa khnai phongot ki khna samla kibla yo pediang ki sernot hakani gasgi bad kumba lai phongot ki samla kibla Trei haki hotel kumga Taj Gateway Bekal hakirala Marriott Radisson Hafan pada kiwe de. Hakan ke Jinglah kabelong City Hot Dhaba kasakilang daka Assistant Commissioner Jong ke East Khasi Hills kasi marak kabelong kom ke Kongsan haka jinga don ringkat lang ke Kong Pinong Klau naga Meghalaya State Skills Development Society kabelong kom ke Sembut Kongsan. Haka jinga keren baki kat tu ke Ngut ke Samla kibla Pyndep ke Jingshah Hikai Pyndep naga Greta Solution Training Academy klepen pau yung ngokmen baling ba ke naga jingikai klalaban Pyndep ilade haki kos pera Kilakin turu iki para samla khamtam hagan ga jok kerokam bakin mi shakhmat banet jishim benta hakum kini ga Jingshah Hikai Pyndep khana bagan long ke jumentoy yaki namal bakim dan kamban siupisa wat shinayaru Shabar, please kindly come forward. Right away, Ilarisha Nasir, please kindly come across for them. Larisha Lingo Ramrat. Trainees of CEO Beauty and Spa Therapist. Evangeline Tengro. Hopefully Sophia. Toshan Ramesh Kimli. Bibi Thoma. Bakery, batch 1 and 2 from Laban Center. Since it's a big time, so therefore we just represent over Suman Lego Nongyu, Vivian Kongduk, okay, let's count 1, 2, 3 as well. Say 1, 2, and 3. Woo! The presentation cake for each and every one of us. Again, as they cut the cake, I'll count again 1 to 3. 1, 2, and 3. Woo! Chadi kata chna cake kata way lệ go free training ta yo mình to hi ya ra chat ta yo chna de ga yong hing bakery ta pen mi sen pen mi ya Cái course ka papi pila. craft bakery specifically ta na miss ham am kam uso kam kani ga kam ongi ini part ma yo khi sarkar ye ta de ni leng ba ni te yo lai khi keleng yo lai cha outside lene kwai khi he yong il la jong yo ka jat de yong il jong la hoi ma hai ni job fair yo lai ye ki tu ki wa kwa ulai replacement cha outside la ta hoi hi yo hi lại yo shim lại da yo o himenta te ngalai yong ga Hyundai Motors te hite yo I chigi gari ma kam ong gi sales ki ye te kam gita da te bi gi Hyundai ma te wagni ga am gutu lulu mall wa am cha chanai la gutul de ko apply replacement te
Hoi hi, dalai hita. Blish win maro, inkoning sharp ang I could play a Greta solution. Bala play kan ikala galinti ban kuntu ikana khat samla kamtam mentaki por ngin ban yo kam. Tidak kani ka dakani ka program ngila ban yo te kala ban yo kan jumto ingi baro lang. Te kuntu ikana samla ba nai penle no ka book share mo fila ban shime kani fila ban lek. Ini ka platform ngayo ning ba ka online. Na Instagram. Pajing mo to bangi yo na nangni Greta solution. Mamar ki don ki bon ki section fila ban yo nang te. Kamtam kadon ka bakery jong ka makeup artist ro kadon but ka ni ka wiring pindon ka turu te ngila ban yo jumi to ni kani. Kamtam pathem menta ngila ban yo kam. Te da kani ka seng mo ngila ban yo kamtam la shala sisi ngila ban yo yeng na jong ki kizat ke. Kani ka training ka don ha do lai pana. Ka jingkutu jong ai khana sama kolong ba kum kini ki free training mo fili ban shim kabu number ba le asila shala sisi kala ban yarap epi kamtam minta ni keduk jam yang la ban yo le da kani ka platform pila ban yeng kan la ka jong ki kizat. Po YouTube tengah tengah sa liwat sa po head office tengah sa jom craft bakery harap na istek cuma to bayo na kani tingena nang ban shat de jempam tiki kongki cake kongki pastries kongki dessert kongtu kacang jangan long ban dan yang lidukan bakery kacang itu kalau ba ikon samla ba kide ban misha khamat ban wan wedding training ba kanang ban yo ka future ka ba hama ngatab lemba YouTube ngai ka video jong ni baki I training abang lawan hanya ka kalayarap shibone ba first of all ka di free ma the kelai ka ban shat shibun kum bam kum ki donut ki ban bunja chu ki jibam dadap kan ka training ta ka de ka jing tumu bangan play la ngan sang la ka jong ka bakery ka de ka training ta ka de advance ta hai la yo ni kilaya khat hi ban shat itu kilai placement nang nero ka jing ketu ka de ba kidai ban prasang de kiwe kila ro kidai manwan kum skini ki training ro ba kini ki training ro ki play la chibun ki as kum ban long self employed Kani ketika event organized ka Greta Solution Training Academy, they would panel with Meghalaya State Skill Development Society. So we la organize a program kum kani ka job fair sham step from 9 a.m. to 12. They hakani ka job fair lawan simbenta ki khana jungi la kumno chispa nyo pongot ki kidan se kidan south employers. UA employers ki wan na Kerala but na Chennai, and the other employers but kidai na Meghalaya jungi itself. So I hope bagi kena jung kila yo opportunity ban can interact but ki niki employers and kini ka certificate distribution pat ngidan la kumno pra batch and niki batch ki include kini ki trades bari na ka craft bakery ngidan kini ki street food and ki beauty and therapist kini ba Pyndep menta ki craft bakery technicians ki SFV ki skot ka street food vendor but ki beauty and therapist. Dia done almost 190 tang ba menta at present idan 180 belong present hang kani kadi ka free training ba ai ka MSSDS te lembag MSSDS ka ai kum ki kenja work order so dalam lembag ni work order pat ni like mobilize ki brio kan especially ni target ba ki rural areas kuma Pyndep mo sa khamnong kondong kham duna ba pli mo ka ta ka jingyo ba jingkot na ne ka kam ka jam so ni target ki rural areas and lembag ni mobilization jungi pat ni expect ani kwa ba ki khna kinwan sa kini ki kini ki sponsored course ba ai ka sarkar kan krang ba ken yo mo kum kenja kalat ban kamai jak po egila dia mo kidon ki course but they mostly ki course ni they 3 to 4 months approximately but some of the professional course kabing don kambun banai le sing don riu ne nyau banai after kanika training day 3 months tingi don kini assessment kalau kenja exam seki de kilayo certificates kilayo grades jongki ni I placements kum Shabar jong Meghalaya kan ti hangdu menta menne ngidan la kumnum nusis pangut ki khna jungi bla Trei abar jong Meghalaya hukum company jongki Taj jongki Vivanta jongki ni ki Marriott ki Fern kum tar Radisson Blu kum tar ter ma se menta hakti jongi kidan kadu kan ni ki bala ban lecha abroad ru tang ba du menta kidang dan under process pan ki bala pas menta kida dan lupa bla Trei Shabar kimla banwan ta kini ki batch menta sindap ka assessment joki ni come up for certificate distribution nila pha wood batch Shabar namar ki layo ka opportunity Shabar with better job
kila your free accommodations, ka food you're free, and other facilities you're free. So we grab that opportunity ban partner ki Shabar kan instead of pengin syong ani ha senong lajong kan. Je hakumi ki training day mostly kidan bet ki khna bakwa ban seng kam lajong and kidan ki belatan ru kini ki kam lajong. Te kum ya ki pat menta ki harap de kin je kerja scheme kan kum kidan ki government scheme ma kum kini ki mudra ngidan community jong ka scheme jong ka BJP government ba ong nama ka sarkar. So ngi tak nyarap de ki schemes kan. Okay, ya kini ki khna day mostly ngi selagi khna bala pass at least class 8. At least class 8 ni sim andan ki trade ru ba at least ni dan kini bampat pass class 8 ru to ngi adang accept hi tamba the minimum qualification dai pi bande pass class 8 pai kanum dan kom kenja exams making in kum banga ong pi menek ni dan ko mobilization ni le chaki snong kom to ting collect kenya kaneka details jong ki kom kini ki mark sheet ki kita mo birth certificate ki pan card aadhar ki picture ki collect after that ni phone kenya ki dalam phone ki lada kadan more than 30% hagawai ka batch na ni penlong na ar batch kan penlong na ar batch tambah ni shim bet everyone nim dan kata ban ong bengin jiet kan everyone ni shim bet ngidan ki center chatai lada kum ngan chu ainuk sana kum ha mausan ram ngidan khna ka tu ka ni badai dai tingira ka specific trade chatai mausan ram kum mentang ngidan ka IFS mausan ram tingira specific trade mausan ram ni penbiang ka center chatai bat ru ka jakasa jo ki trainers dalam dia mutai ki deki sim kelas hang tui kataru asper dekat timing jo ki brio chatai namang inum set ke timing nomor bun ki bepli ki lek bala ki sni ki rap le riang ma de kat kum ka timing jong ki trainers jong ki long ready by 24/7 deki sim training ki kan